Leo mutongoria wa Kenya aria matakenetio ni thirikari Morara Kebaso ni ahithuritie ati mari mutaratara-ini wa gwetha mubunge omwetu uri na urume wa gutengemania Ndereti ya kuhangura mundu ugwitwo mutongoria wa bururi Mubunge William Ruto. Kuringana na Kebaso kurendekana o mubunge omwetu aigire Ndereti ino hau hangi atigire Akenya mwana wa comment section makorwo makiandiko na Faith Lucas akauga I fear for his life. We are dealing with a very ruthless man with no touch of humanity whatsoever. Ena chege wa buya kawaida kule agathoni ndatige kuigwatia mbura ya ruhuho. Na Zedi Muhambo akauga God protect you Kebaso, God protect you Kebaso. And Anthony Bishop aikia moho wake ategwetigia akauga the only person who can do this is Wamushomba, lakini we wanaweza tulia huyo mwanaume ladha waue huyo madam anaitwa Kemanike Manogo. Na Prince Nio akauga akili ya Ruto ufikiria ni zigzag. In this zigzag this thing is a butcherman, anaweza maliza MPs wote bora bakie kwa power. Na chauchia aikia moho wake amusaiko wakiandiko this government will be punished by God one at a time. Gukuna kwa mwagi wa Mohoro ni Ngongoyo na gitio kinene witikire uko subscribe thini wa channel ino itu.